Pozdrav svima! Nastavljamo s projektom Crvenog križa Darda i partnera Udruge Đola Dajmo radost Dardi. Ja sam Nataša i ovo je naše drugo virtualno druženje. Prošli smo put radili označivače za knjige i stiglo je nekoliko vaših radova u kojima ste pokazali veliku kreativnost. Nadam se da će vam se i ovaj današnji video svidjeti. Danas ćemo raditi knjigu, malu knjigu, za koju će nam biti potreban papir, bijeli papir i onaj u boji, škare i malo ljepila. Ovo nije u potpunosti origami tehnika, jer kada radite origami ne smijete koristiti škare i ljepilo, nego sve što želite napraviti to postižete svijanjem papira. Mislim da nam je za početak lakše raditi na ovakav način, a kasnije kada se malo izvježbamo možemo raditi i pravi origami. Prije nego što počnemo, evo nekoliko zanimljivih činjenica o knjigama i čitanju. Jeste li znali da je najmanja knjiga Tiny Ted, a njene dimenzije su samo 100 sa 70 mikrometra. A najveća knjiga koja je tiskana je Mali princ, tiskana u Brazilu, čije su dimenzije kada se otvori 3 metra s 2 metra. Jeste li znali da od jednog stabla možemo napraviti oko 50 knjiga? Međutim, ipak je bolje držati se recikliranja staroga papira. Prva tiskana knjiga je Gutenbergova Biblija još u 15. stoljeću. Nadam se da volite čitati, jer ako čitate samo 6 minuta dnevno, smanjujete stres za 68%. Evo, ako ste se pripremili, možemo početi s radom. Za početak će nam trebati bijeli papir A4 format. Prvo što ćemo napraviti je to da ćemo taj papir savinuti na pola. Opet budite precizni, pazite na rubove da se lijepo dodiruju. I napravite čvrsto ovaj rub ovdje, košta rub. Ovako. Dobili ste papir presavinut na pola. Raširite ga i sada ćemo ovu polovicu presavinuti opet na pola. Pazite, isto tako do ruba. Znači ovako. To isto ćemo napraviti i s donjom polovicom. Stavite ju dolje da vam bude lakše i vrh papira spojite sa središtem i napravite rub. Evo ovako. Sada ste dobili papir podijeljen na 4 jednake trake. Te trake treba izrezati točno po ovim rubovima. Evo ovako. Ja sam ih već prije izrezala, tako da sam dobila 4 trake. Kada ste dobili te trake, uzmete jednu traku i savijete ju po pola. Budite isto tako precizni. Nakon toga polovicu opet savijte po pola. Evo ovako. Dobro. I još jedanput po pola. Morate dobiti ovakav mali pravokutnik. Nakon toga to isto napravite i s preostale 3 trake. Ja sam već malo ranije to pripremila, da ne trošim vrijeme ovdje. Znači imam 4 papirića. Raširite te papire sve zajedno. Ovako. Evo, znači 4 papira s rubovima. Uzmete prvi papir i na ovaj prvi pravokutnik namažite ljepilo. Kada ste nanijeli ljepilo, uzmete drugi papir i zalijepite jedan za drugi. Znači, budite oprezni da vam se pravokutnici lijepo poklope, znači rub na rub. To isto napravite i sa sljedećim pravokutnikom. Na jednom kraju nanesite ljepilo, na jedan pravokutnik, uzmete drugi papir i ponovno nanesete ljepilo. Evo ovako. I to isto napravimo i sa zadnjim pravokutnikom.
Sada ste spojili sve 4 trake u jedno. Sad ćemo se malo poigrati i to tako da napravimo cik-cak od tih papira, znači trebamo ih složiti u jedan pravokutnik. Samo radite cik-cak točno po onim rubovima po kojima ste već prije savinuli papir. Evo ovako. Znači samo idite do kraja. To će biti listovi naše knjige, pa budite precizni da bude što ravnije. Evo. Ovako. Kada ste gotovi, malo još stisnite ove rubove da vam budu oštre stranice, oštri bridovi stranica i to rastavite ponovno. Znači dobili ste jednu harmoniku. Okrenete jednu stranu, svejedno za koju ćete se odlučiti i nanesete ljepilo na prvih 5-6 pravokutnika. Znači samo ovako povucite par puta ljepilo po tome. Kad ste to napravili, opet savinite cik-cak papir kako ste malo prije radili, samo ovaj dio na koji ste nanijeli ljepilo. Kad dođete do dijela gdje više nema ljepila, ponovno stavite papir dolje i nanesite opet ljepilo. I ponovit ćemo opet savijanje papira. Evo, još malo. I tako idemo sve do kraja, znači ponavljamo, nanosimo ljepilo i radimo cik-cak s papirom, s trakama papira. Znači uzmemo papir i opet cik-cak. Još malo, evo još mi je ostalo ova 2 pravokutnika. Stisnite da vam se ljepilo dobro uhvati i jedan i drugi pravokutnik. I sad kad rastavite dobit ćete evo ovako knjigu. Taj dio knjige se zove knjižni blok i to je dio na koji se u knjizi piše. Kad ste to gotovi, ostavite to malo sa strane. A kakva bi to knjiga bila, a da nema korice? Korice ćemo najlakše napraviti od drugog papira u boji, da budu različite od onog papira u koji se piše. Znači, uzmete novi papir A4 u boji. Ako ga nemate, možete i neki manji papir, ali ćete onda samo morati ravnalom izmjeriti koji je to format. Znači, presavite papir na pola. Nakon toga još jednom presavijete papir na pola. Evo ovako. Ne treba nam cijeli A4 papir. Evo dobit ćete ovako papir koji je podijeljen na 4 jednaka pravokutnika. Za naše korice treba će nam samo jedan pravokutnik. Uzmete škare i izrežete ga. Preostali papir možete iskoristiti za ostale knjige koje budete htjeli napraviti. Sada, da bismo dobili korice, trebamo naći sredinu ovoga pravokutnika. To ćemo napraviti tako da spojimo ovaj gornji i ovaj donji vrh. Ovaj puta nemojte pritiskati ovdje cijeli rub, nego sredinu samo malo naznačite ovdje na vrhu papira. To isto napravite i s druge strane. Znači spajamo 2 vrha i sredinu ćemo samo ovako malo naznačiti. Znači nemamo rub po cijeloj dužini pravokutnika, nego samo sa ovih 2 strana. Sada trebamo
ovaj gornji dio papira saviti skoro pa do polovice. Ostavite jedno 2-3 mm razmaka između središta i ruba polovice papira. Evo ja ću to sada napraviti pa ću vam pokazati. Znači, par milimetara manje nego do kraja. Evo, vjerojatno možete vidjeti, znači sredina papira i ovaj rub ove polovice. To isto ću napraviti sa donjom stranom. Evo. Znači kad završite imate ovako, da se ove dvije polovice ne smiju dodirivati jedna drugu. Sad kada ste to napravili, uzmete ovaj gornji kraj korica i savijete ga do dolje, međutim ne idete do kraja, ostavite jedno 5 mm razmaka od vrha, znači tu držite papir, a ovdje gore stisnite da dobijete oštar brid. Vidjet ćete zašto nam to treba. Nakon toga uzmete drugi kraj papira, idete ga saviti opet na drugu stranu, međutim opet ne do kraja, ostavite jedno 5 mm, pridržite i napravite gore još jedan rub. Evo ovako. Znači kada ste to završili morate dobiti ovakav oblik. Znači morate imati dva oštra ruba, to su vaše korice u koje ćete staviti ove papire koje smo malo prije napravili. Uzmemo njih i stavimo ovdje i još malo stisnemo. Znači sada nam se knjiga nalazi unutra, omotana koricama. Malo stisnite ove rubove. Da bismo znali kolike su nam korice, raširimo papir i zamotamo okolo papira. Evo ovako. To isto napravimo i s drugom stranom. Znači raširimo malo papir. Ovako. I ovaj ćemo omotati onda oko. Evo ovako. Nakon toga, da to ne lijepimo, dovoljno je izvaditi ove papire bijele i umotati, znači progurati ovaj zadnji papir, ovaj zadnji pravokutnik u ovaj razmak između ova dva papira. Evo, znači ovako. Nakon toga, to isto napravimo i sa drugom stranom. Evo ovdje. Evo, znači ovako proguramo. I sastavimo našu knjigu. Evo. Znači imamo knjigu s koricama. Kada vam je knjiga gotova, možete u nju pisati što god želite. Knjiga vam može poslužiti i umjesto čestitke kada želite nekome čestitati rođendan, bilo da je to mami, tati, najboljoj prijateljici i prijatelju, a vi kada napravite svoje knjige, uslikajte ih i stavite u komentar ispod ovog videa. Do sljedećeg puta, doviđenja.